La Pinha Perdano yak limpung yele akai football, jong kamaulai inter-school football tournament arajar arpuar, minta kesngi ke shitrik unailur, kabla Pynliem bat pinya da ke Christ School Morning School, kumshi benta ban rakhe, ya ke jingdap arpusan snem jong ke nika school. Lawan banya donlang ringkat haka nika sngi, da uba tebor pathaw, ubalong u MDC jong kamaulai constituency, haringkat u president uba ASM, u secretary uba SB Simon bat kiwe. Ke North Liberty High Secondary School, kala Pynliem no ya ke OM Roy Memorial High Secondary School, the sun goal la saw goal Lyngba ke tiebreaker. Ya ke nam best goalkeeper la yo do provinsi Sumer na ke North Liberty High Secondary School. But ya ke nam best player la yo do Kevin Rimbai na ke North Liberty High Secondary School. Kamaulai Christian School kala yo ya ke nam kum ke best discipline team. Kawin masuktanat ke Lyngba, kini ke sekolah telah Aisyah ke Ciksyakri, yang kibabun, ki kena sekolah kibuan pulih kini ke sekolah, ki kena sekolah kibuan kibasyong, haki yen beriu pada kiwe kiberta, kebelalong kelap kelenti, bagi dia orang pedak yang cikpulih kijoki. Kajingdam teknik sekolah kalau kejikuku yang kemulai konsensi kejumi, kalau kejikuku iki area gua marjam. Jong kini konsensi jungi bagi kelas school kiyo panonwa yang ciksta na kini school. So manai buram yang kinong seng kini school kiberan kecil perkat ke pekerpang. Oh kilang bun di school kiberan menski. Hering iduna apa beran di school kiberan menster. Iso manai kumlay yang kinong seng kiberan kini kecimut kecil perkat. Na kebentawan perkat nanti itu kelas school kibamla balik school ski. Beliau panwan di simpeta pada balik school start. Pangis kamu boleh makakui di sekolah kita sekali kita kan nak bertahan pendiam ya kena Islam aja ikai bagi kena kini apa nuat ya kejingan cinta Lyngba jadi sekolah. Tapi kan dah keti kebanjam ni kini.